Kinyakithira kaunti ya Tharaka Nithi kumwa kwa konto kuranende kuringite vyongo bindeto ni makarika ya makondoria nende waringanithia na ntairingi cha Kenya nigukujiria athara nene na akari nende ukurukira kinyamara kumania na mbure akari nibotarire magita kwa magita wa chenende kinya kimamo nyuma ya nyumba chioko yorarwe kinyo bichi thirikari teti nyuma aremwe chia chibitare nini chithirite nende kinya chio ikiangaka kumania na ontubo kene gichunchi kebiele kerono rora mwanyore teri ne Samuel Gaishima. Keringironi giki kia muro wanaka ntere cha Kajuki kwigitwe kuri na uwati bunene kiri akari barabara simikaga kwerue karojeni bakiringa murojo riragujite kiwango kia roje gutoka drift ino irabaringaganio mwena ugu agorani baba batige ikira uturo bwago ugwatini tabobo ntugo yago ya wikanira mbete na ikyo gitumi batiri tendarika ya muthia kuruthira murano kanichani yago ya Kamuga Prayer House bala simika kuruthira murano jo kanichani ya Catholic ya Kajuki Wikiuba imuruthirwa okuria Kamuga no ntontobwa poor roads na kwitha gutina ndarasa ya gutuconnect na Kamuga Makanyanga kwatuika no bashenjirie venue baukia ndene ya Paris Kajuki onto amburera ya ulire ndagacha ya ingeyarwe ya girianto balinga utona kwa sensia venue to mwankana Kajuki ya girian kinyanto baba baita kwa winge baga no to abarubero rutu tudiete asara nene mono nonto bautomera mbese nyinge ko ya Kajuki Kristo bakwa Kamuga batia meki ko ya Kajuki nonto bationa bantu akolingira kadira chukuru irendugore aritwa kinyabo ibarija kinyamara kinene kuringa murojo mbure kaura alitwa batiumbao kinyachukuru kinyalimo nonto baba inge mama Kajuki market baingagerwa batiumbao kinyachukuru na ndio moyo wa alimo babu ntiumbao kinyachukuru kagita kambura na sibitare baita Kajuki baba imulingwanaka batiumbao kinya Kajuki dispensary nuntu bwa ndaraseria nitukoromba tongeria bathi nambere kuthugania mandu ja connect Makanyanga na Kajuki nikenda tumba kwithura twi na kagita gakega agano neri ukonire kanthanje muroni wa mutonga aramyanka ithatu mikuruku wakirwe ndagacha ya kuringa murojo ithirikari ya county ndagacha irende irikitie ukondorua irojirwa murojo ndutangu ini kanthanje wira kuthia nkejo ya tatoana mutu nogo indi ndagacha nione athire ende ntito athinia monta ntire akona mbia ni ono akantinda mami nyomba no ntieke barwa kingi karacha ekero efeki muthomi njoki aturuthire kiathi kinene muno agatukathagiria bura ndagacha ite ututethia lakini turikitie na kuona ndagacha ne tina matethio wetu no tutendera ni igunda aruta wira chiako na abo agachera kakuthinya kinjero thino kandunga mitie wira ntiumba kuringa ndi msoto kubutira ikutigere irinjira gaki ya kuringa murojo kuma ntere cha Nyakinjero kuthikandanje twithungi alweni ala rwiro karibu rula na ti mboya ndathungi alwira kinyata aterwa ndawaro nkururia nkenda mangachoka kaire bareo aritwa barabakala simika guchinche chukuru nontobo kuka kwandaga chaino bana baingire to balumanya kinjero baka chukuru kanganje secondary na daingende secondary ko karugwa na utiomba kothi kuringana na akaribaba matigari mandaga chaino no wati kire anto baraba to magiranjira eno ukaraitha mwenora wona ta ndagachere yonthe no mwana uyo ko ta ndagachere yonthe ende mutilisiki mono mtu ayeta na bikibiki akathungera akwenda mara bikibiki na ekamuragira na tutikwenda ikuo no tubondaga sa tafadhali bwa batia gututhondekera ndagace no bantu ikareni nta mantu matemega ma muntu akiona aterio yonthe bae baruta chuminu chitiete mwe luongo runa rwarungi tayari anto kathomba ibaurite na roje bagichugia kuringa miuro iri meuju barana mwena muntu mo wantere cha Kamaende sub county ya Igamba Ng'ombe ungi wantere cha Robate wadia Magumoni na Bangi bantere cha Mara twalingi wadimo toro kwe muntu wena rojeni toka twejira kuona tukija gutwara itheria tona muntu rojeni neto tukomea muntu mubie noka
wakakubebeta ni roja kubebeto ni roje twageria gucua mwiri unu wa Njoki tutawonire pamwe na polisi metu marubate post nitwararutire wira onu utuku unthe na umuthi thaa 1 na ndakinga 40 twembire kuona mwiri wa Njoki ntere chegitogoto na arakwigagwa kuri na nguka igombeni ria muro wa ruguti akari barekara bagwatirite nkoro ciago na njara batakumenyerera nthiguru yumba kuomoka bakairoromeria mparani ino tutiko mama wega nundu agutwika kuratwika na mbere kugatwika na vuva liwa na ria twekarete kwe ni turegwa twe na wasiwasi tukathikwa ni miguo kugwetu imite ngubani iguru na misi yetu igatua tena thao twekarite gututikanagira untu nyumba ici na ina ndia mbura yaura kuikiza mugu na nthi kwaya gamba nyumba ina. Tumekuwa tukitembelea hii village kwa muda umepita sasa kutoka mvua ianze, na tumekuwa tukimonitor vile situation inaendelea, na kwa leo tumeona karibu boma 36 zimeathirika, hawako sawa, na hao boma saa hii tumewahimiza wahamie pale shule waweze kukaa hapo kwa muda ambao mvua inaendelea. Tumewahimiza pia watoto wao wasikae kwa boma mchana wakati wao wako kwa kibarua, wawaache pale kwa ile shule wanacheza hapo, ndio pia wao wakae salama. Iromba riago na ati thirikari ibachwire bantu ega akuthamira baume watini bubu bwa kuomokerwa inguka. Niturakenera thirikari ni kuona ni irauka bakuvi netwe guturoria na kuona mathina metu, koguo makiria Red Cross niturakena muno ni undu ni kuona ni matutemberete, lakini twina mathina mengi. Turarara cukuru Gitogoto nikwe turarara na twina mathina mengi muno tondu turarara wana ciana matrix tutena cio mirengeti tuteneo kuria go turavotha tukiria ta gikundi baratu murikite ibamwe gake bakari baraba inyirikite imbrera ethiete mbere na kura arakuringana na kiama kia mutharaba mutune bathiete mbere gutungatira akaribantere mwanya mwanya cha kaunti no barabaringikite imakondoria. Tuko na Tharaka North pale Mautheni, pia kuna boma kadhaa ambao wameathirika na mafuriko, na pia wao tunawahimiza kama wanaweza pata mahali pa kulala, kama ni kwa their relatives ama shule ambayo iko karibu, waweze kujiadhari waende pale wakae kwa hii muda ambao mvua inanyesha, na mvua ikiisha basi watarudi kwa boma zao. Nkiripotera Weru TV Mbeta wa Samuel Gaishima.